Buya mono na indo mwancho murigererio Ndizi TV na bo bwansubo mu Gusii ngwegena nogendrete kwegokia kubwatia miroberi yonsi yegetaseni kya Ndizi TV na bo bwansubo mu Gusii nechinga kingiye karongo kwariganya Amayia Chinsa Isato ngumanyemna nara yana kwariganire asenchera ere yobwekira nunyara unaneka okumanya buri tangani mnaritkoria rero ndobwate omogeni ase studio gaiga oyore omo MC bwe wodi ya Gesusu ase torachi gusanganera tumanyia mange kubwatikana na magendero anenari akorire nari arengete gukora ase wodi ya Gesusu na mono nachigo nto chigo kwanira mange igoro yetaro yomurai wense Dr. William Samuel Ruto ase orogongo rwa Gusii gobono mwancho murigereri tobasa guskare tokora mangana mayanto chikomera na nere erio tobe to gusanga amange nyora sensemo ya Facebook na bako ndira gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asomutandao Twitter na bako twitwetera @Ndizi TV News erio togendre gusanga amange tiatara nyore gatiari nkwariganerete asenchira yobwenge. The commitment we made that the lowest person in Kenya will pay not 500 shillings but 300 shillings. Bono NHIF nigerachi wakanerwa chiringi chimisato asomotienyi no kwenekya kurwa somurai wense Dr. William Samuel Ruto. We are also in the process of giving out funds this particular week, and next week is junior secondary schools where we are supposed to give 8.9. Omowaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu kwenekya serikali n'ekikobwatuka kibesa ukyase ekisukure ikego kya eriosira kisemi. Asimo tukoreye yabeire nkiya wikira twakorire asiti cha boniga toko saba abana biasara ba musocho bose nabamenyi bamete musocho kubatira nasi asimoto abaunchurira bechiro ya musocho gokorobo chori eriko bachora abaraya barachi ko barase myaka 3 eriko kini obonchurira ase chireyo. Ayamuna manga senchira yobwekira nusangana incho ikomerere triane Everline Osero tokubwatirana nere Joshua Auta kwenekya wekere asensemo yebimanyererio gokwariga ntoya chaka senchira yobwekira no wasomurai wense Dr. William Samuel Ruto ayenekeirie abamenyi borogongo rwa Gusii nani warachi kubwatirana n'abarai bonsi erio kwenekya amagendero ase county ya Ngaya kwana chinga kyatarere county ya Kisii erio kurigereria igoro ya magendero asensemo yego muri Keitondemo Stephen no roboti uraso bwekira. Ase tarentangani pia murai wense William Ruto imea Kisii nigariga niguna barai ba Kisii bakora unomo governor Simbarati aserutare ngamo nomo waziri Ezekiel Machogu omo CAS Joash Mangi abajumbe Silvanus Osero Jafet Nyakundi Zair Janda gatia barai banda abange. Imea Kisii Ruto nigaro tute polytechnic ya Kisii amonensemo ya machi ya kegati asaru eira yogosira Chinsa emecho wetereke ganche kenene eriogo chigendererike boikeranu Inga Kitionzi Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione watu wa Kagati na hawa viongozi wenzangu wote ambao wamechaguliwa. Sisi wote tutaungana na tutafanya kazi kwa pamoja ili tuhakikishe kwamba Kisii na Kenya inaenda mbele, ili tuweze kufikisha maji kwa manyumba yenu. Watu wa KFW wanatupatia shilingi milioni 300 ingine ya kupeleka kupeleka maji manyumbani kwenu. Abarai baikira nambaru irio kubwatia serikali ya William Ruto asobo koreri bwaye. Nite ngoroko Osero. Wodi ngoro kusimba. Your Excellency, nataka nichukue nafasi hii nikukaribishe Kisii rasmi. Najua wewe ulikuwa katika mlengo ule, sasa wewe ndio rais. Lazima tutafanya kazi na wewe. Your Excellency, thank you very much. Nashukuru sana for your coming. We will work with you. Thank you, sir, and come again.
Your Excellency, naombea watoto wa Kisii tupate maji, si ndio? Tupate barabara nzuri na tupate amani. Asante kwa kuja Kisii, tunakupenda. Ruto nigagikeribe kong'okorobekana kwa mobwa Azimio kagotebo bochori nigo bwarenge bwekene na nigara akore mirimo amo n'abarai bonsi abachore. Tunasema tuungane ama tutengane? Tufanye kazi kwa pamoja ama tufanye maandamano? Tufanye kazi pamoja. Wale wanasema tufanye kazi pamoja nione kwa mkono. Sasa wewe rafiki yangu Simba, hawa wananchi wamekataa maandamano, wanasema tufanye kazi. Mheshimiwa Rais, sisi tunataka kukushukuru kwa kukuja Kisii na tunataka kukuhakikishia hii jeshi yote ya hawa vijana wako hapa, tutafanya kazi na wewe na yule jamaa wa maandamano. Sisi hatujui kurusha mawe. Asante. Etaro ya Ruto imeakisi nigera ikomo elio ankyo asomega boko mwariga ni nkomo waziri bwechisemi Ezekiel Umbaki Machogu. Gwetera etaro yomora yogatano bwense William Samuel ta sorgongo rwa Gusii nigo bona rure ira na nyare gokore gasira bara ibonsi banyarete ko abagochorwa rwa sekero keri kia obo MCA wekekero kyo obo governor kwenda kibuna gosukyara magenda sa Chinsa au abwa sorgongo rwa Gusii rore gati yabo kuripoteria Ndizi TV korwa iga sensemo ya kegati gotoka sebunge Nyaribari chache e county ya Kisii elietariane Ndemo Steven. Miyamano murike itonde Stephen ase oroboti ururikirana ukinga kecho Dr. Tony Goboigo atarere county ya Nyamira ase aliachira awe itira chikoyikirana cyokoreta magendero ase county yo gati yabo obwagachi wechinyumba ase rigorire inse naboigo kubwa tukachibesa ekyo kira kigosira ase obwagachi we industrial park asensemo ya Sirunga Goboigo agikeria okurobekana kwobomo bwa Azimio la Umoja One Kenya mange nigo twariganire no murike itukoro ase county ya Nyamira Job Manki. Asetaro ya yabene ime kaunti Nyamira omorai bwense Dr. William Ruto nachakia omoroberi bogo chikwagacha chinyomba chieligo lirike chiri bukomi ensemo ya Sirunga. Tumekubaliana na county government na viongozi wenu, tayari wametupatia ekari 50 in different parts of this Nyamira county. Hizo ekari 50 tutatumia kujenga nyumba katika phase 1. Tunapanga kujenga nyumba 10,000 hapa Nyamira. Katika kujenga hizo nyumba 10,000 tunahitaji vijana 15,000 ambao watatusaidia katika kujenga hizo manyumba. Vijana wa Nyamira mko tayari? Boigo asate abanachigo chaka omuroberi bwo kwagacha egechige chindega gya Sirunga industrial park na boigo amagenderero ande. Lakini kwa sababu ninaona nyinyi ni watu wa bidii na hiyo industrial park naona mumeipangia vizuri, badala ya mimi kuweka milioni 100 nitaweka milioni 500. Watu wetu wa Kenya Airport Authority, kwa sababu tayari ilikuwa imepangwa, kulikuwa na matatizo kidogo, nitawarudisha hapa wakuje tena warudie ile mpango tunahitaji ili hapa tuweze kupanga vile hiyo airport mnahitaji. Asasa wamenyibe kaunti Nyamira gutaeswana ni na maandamano ayo arobe chiguno murai bwa Azimio Raila Odinga kulende kubwaterana nere ase amagenderero kupiganisha wananchi. Mambo ya maandamano na fujo na vita, hiyo haiwezi kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Umoja, watu kuungana, watu kushirikiana, viongozi kufanya kazi pamoja, hiyo ndio itapeleka taifa letu la Kenya mbele. Omwaziri bwechindemiro n'obwagachi bwechinyomba Zakaria Njeru nateba nachikoene kebuna chiro murai bwense William Ruto alire njichigoikeranigwa. Miezi 2-3 hivi ijayo tutakuja hapa Your Excellency ili tuweze kuzindua huo mradi wa affordable housing, ambapo katika area hii tunataka ikuwe a one stop area, ambapo tutakuwa na the industrial park, tuwe na affordable housing, tuwe na mambo mengine mengi.
ensemo yaye omwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu ayanaro abwache korango iga kumuranche obwanche niyo manene murochira syachakire aliyonsi mwate bango kore kanara. Omugavana bwe kaunti Nyamira Amos Nyalibo namusaba omurayi bwense Dr. William Ruto kuinyora abamenyi be kaunti Nyamira ase amagenderero ase arwa eira kora abarayi bande kumubwatesia. Bwana Rais, tuangalie kama lasibon utusaidie vitu. By 1 year I want to bring all of these people kwa net. Sisi tumekataa maandamano. Jumatatu tutaamka mapema, mbolea inaendelea kuja hapa kwetu Gusii, tuende kupanda mahindi. Kuru Nyamira mpaka Kisii tubwatirane na ndo mugeni karoro. Mose toko moiriria tera class. Maigacharo y'omurayi bwense Dr. William Ruto ime kaunti Nyamira wona bamenyi mbali no gosemeria na kigoikirania chira abalierete kurwa se kaunti Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Miyamana omuriketo Job Maangi asoro botiororokiranu korwa se kaunti ya Nyamira. Serikali ningegenderete kubeka emiroberio yo gusira kisemi anena soko bwatuka chibesa ase chiskuru au yani gaenekiwe no mwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu oyoteiro namba begeto muroberio bwo kubwatuka chinge chire bilioni 5.3 nutakianda ochiase junior secondary school yani gayakwanire chinga kiarenga se skuru y'abanyaruka yaitibo. Priority that the Kenya Kwanza government has given is mother's education, and that's why you see almost 28% of the total budget of the country goes into education. This particular year alone, the government has given capitation to all our senior secondary schools to the tune of 18 billion, and also for our primary school section, we have given a total of 4 billion. The only section which we are also in the process of giving out funds this particular week and next week is junior secondary schools, where we are supposed to give 8.9 billion. Aba usaba bochanu anene bali bakoligereria amangana yo muchando bwobongo guse mental health kurwasinya gitari ya Kisii teaching and referral litkolia rero ndigoba umberana na babwatani kurwase kyombe kia AI kimanyikante na alcoholic anonymous ase kanisa ya Kisii cathedral irigo kwanira amangana au ayo arengete omuchando guse michando yobongo iyo koirera abanke babo gotumeka ebinyuwa byo gotindia muriketo Josephat Amisi na ikirana roro na gutwariganira roboti urwasenchira yabene. Bono nigo ababotani bobachenu bobongo kurwase inyagitari ya Kisii teaching and referral bomerana amone kyombekia anene imeya sema cathedral iligo kwanera obachenu bobongo se litkolia rero twachira se kanisa ya Catholic Kisii Cathedral bomerana ne kyombekia in full gekoro kwa alcoholic anonymous ukwanera igoro ya mangana ya amarua na amadhara marua koleta ase omonto monyene ase familia ase society na mona ase country yaito Kenya mangana ya marua beira mangana aretire so many complications. Kurengana Josephine Oyore omunyakirogo bw'ekyombe kya nigagokeire amagire ya litkolia rero asatebire nachiko bakonya iribanyarako bagwetanga anene no kunywa amarua nabo igogotene chinga cyabo cyanyarako bachigosareka ase litkolia rero twagokire ase ngincho y'abanyagitari banyarako bagotutarira ase ogotofunsa igoro y'emibire yaito gose ase kiakiri yobongo ekero omonto anyure kenyugweke nabo gegusaria obongo bwaye nande nabo konyorobeire barimo igo batofunsire muna tobwenerete komenya na aba bakunywe kenyugweke arafu naende noene ekero uri mwago kere omonto akunywa amarua nabo gotwara stress nabo gotwara chiarisa eki kigosari na kiro cy'omubere ase omokutano rero ntwarora buna changamoto nchiro chinyinge
mono korwa ase chifamily bali babwata abantu bagutumia oborebi basinyuru gotiga tubwate challenge koru financial problems paka challenge chia omuntu gutwara stress gose amarwere yake bongo agochira omuntu ese sauri atwarire birengere line kya abantu ababane baberega batari gotiga amaru. Those are among the few challenges twanyare ko batokorora. Naboigo ababwatani abanyarako bagwikirana aso musangirikano yo nigo bagokeire igitambukiro gikenya gitari yanyarako bagikoira naboigo kwenekia nganene kenyarako bagiko basemia igoro yo gotigana nebinyegwa biri byo gotinda kyari binyuru turuete abantu mara babwata gitogo konywa kwemerobiri yo burire ubukuru ngamuri bwa marwa gosoburire bugotenyara kumanya nkyo gokora. We give education. Eri weneze ng'abantu baitu tosomani asome kuru asinde nje some kuru asole bakunire nyoni chinkoro chiito tuigura ase tore bogeka inde turuororo tokoba tokogororoka mane kiumbe kigiito kiabeire gegotokonya abange twabwata alisa twaringi nende abatindu ona alisa eri twabwata ekero twachite kiumbeke yasirire boigo ni wamwiraneria Fata Lawrence Nyanga ngambia mono ase gitambukiranya tokobaga kwira na kweneke nagenda tokoba kurwania ebinyogo bibyo gotinda na boigo kubagania abagambi banyarako bakwira ebitambukiro kurwa ase binyoro byabo elindo kweneke buna amarwa ayatanjiri taliko nyarako bakwanigwa ase binyoro byabo aka Fata Lawrence Nyanga na ndo kumurembia mono ase gasions pia tokoreire ase miaka 10 twachagete obugimu boiga wiri tukiri ali arero tietubere mbiamano na ndi mbiamano omukanti commissioner abagambi beito abasisi na njivu beito mona abaturete nento atoka chibarasa twatebya abantu igendo gekoraki gekorekana oripoteri gataseni kya Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterana Josephat Amese Muyamano muriketo Josephat Amisi ase oroboti ururu ikiranu nenchaya moyo gosirana irigo gokinia obonchoreria nigo abonchoreria korwase chiro ya musocho yo toka sebunge ya kitutu chache South babere bagochora abarai abo barachie kobwaterana na kubara ase ka kemyaka etaterebosio irigo kinio obonchoreria ase nsemeyo nigo baganire bali bagochorwa kobwaterana na abonchoreria bonsi nabo igo koligereria anene amagani ali abonchoreria baganetye yo kwegendereria bya gose wekinia aso obonchoreria bwabo muri keito saranyarankyo ntita no roboti urwaso bwime 2021 aigana sechiro ya musocho abwasobochori wakoreka kubachora barai bechiro asegeka kimyaka etaterebosio elyo kubarana kubaletera monchorelyo asechire yo egotoka ase ewodi ya Gusii ase bunge ya kitutu cha South abwase ababwatani au baikirana buna akwenekia umudirector bwechichiro ase county ya Kisii Zakari Mose egento gyatoleta ekenene nga no gochora abarai ichi kona bali goteba ya Kisii County Trade and Markets Act ya 2015 akire chiro nenyare gotwara abarai gasi yabarai no kubwatira ne serikali koleta magendero igo asiri tkolia rero twachaka e process mapema yo wakchukura mambisa 2 twacha gukora Chinsa 8 na litwasie katwange yakobara bakolisa bachebere wanyare konyara konyora barai n'abantu bamusojo n'abaya ikiyageregendo bangokiri arakora chikula sana lakini aba bacha bange nando babwato mulembe igonga twanyora 70% asantu bakachikula so bali beligeti na tunashukuru sana komite yachorwa boro mochi kubwatira no mochi koba bunengasi ya serikali n'abana biashara nigo omu MCA bwe wodi yo Vincent Abuga akira bonchirya bombuya mono asogwikirania bochori bwarenge no mulembe asalireire yo guchakubwaterana na barabwo asokwenekia buna obairo bokonyi boli baganetie integete kwegena nga wetera yare moro kirito boli yare nainki nago kiringa bantu ngura na bantu banganjite na bari kwezi nga mogore mwage chikura senjerengia mwage chikura somurembe nande mwayikiraniri alitwanyare kuko batongwa ontagete kweraniri yabo bisaba Kisii County Government bakora no mu director ito ngambi ya mono omwayi weta yare nabari kwese tinka batebye bochori gwechiro ya musocho ngamboga neri naende mugakora bwangu
Zakari Omayo no munyakirogo bwechireyo yochorwa litukolia lero asata bisomo goko yena goteba buna mbachikobwaterana na bali bonsi bachorwa asokwenekia bune chireyo ngo kinere kebonchorolia ande na goki we kusinyo kwenye gasi ya para kanlegia taruchi kusaidia taruchi leo ngotopera ni ngambia akora na nyasaye na ari gamuna abana biashara ba musocho bose naba menyi bamete musocho kubatira na sigasi moto iri moto echingu naende boba bantu abororo no mwabira abororo sikya lero twakorwa mu kibirio tubatira sigipindi murato ekimyaka 3 turakora gasi muragani tukora leo yamono asengecho ichi mwasa tukora monentuga bondiga county ya Kisii mheshimiwa Simbarat muri ngambo yamono asengecho yokolete program yeye yokora bocho ogwe chore ndika abanyene mutari gochore ase bali no balema na barabuwa mpatigire magega ase mausamose oyole no balema achorwa achikotenenera abantu bali no balema ase chireyo abonchorelia nigo batabisomo gokobo ase bagani okobwaterana gati ya serikali ya county ya Kisii na boiga bonchorelia ase chireyo ya mosocho eliokoleta ogokina ase bale bona ngo kirisana ase njira twachorera abantu baitabaya abo chigotora ase matuka ya twabaire menye myaka 3 batakorera gasi ngiya ende togenderera kwa biashara buya botohera rukoro ende to babanta baya butambe buna twabaire abanta baya bono Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Mia mono murikyo Sara Nyarangi Ontita ase oroboti ororo ikranu ororu arigani wabene no murikyo Mildred Momanyi togotikana nayo nigo muraibense Dr. William Samuel Ruto aganiria abakore mirimo bonse be serikali kobwaterana eryo gwikiranyo bokorera borobu yago cyase abananchi aniga yakwana ase nyumba y'oburayi ya State House mu cyo Nairobi kinga cyane kyogotianiwa kwa bakonyi baba waziri gosaba chief administrative secretary Semeronko etano ase atebana mbachigosirana eryo kwenekia ense ya Kenya ya sukiri mutwe murikyo ito Vincent Onyancha no roboti uraso bwikirano. Your Excellency sir, I now invite Honorable Millicent Nyaboke Omanga, CAS, Minister of Interior and National Administration. I, Millicent Nyaboke Omanga. To you, to your families, congratulations and welcome to Team Kenya. Ime ya State House Nairobi. Chingaki chogotani wako bakonyi baba waziri. Ladies and gentlemen, congratulations on your appointment. Congratulations on your taking oath successfully. Umuraibense William Samuel Ruto ni garabe nogotiani wako bakonyi baba waziri ya 50 abuachora wango igana goetigwa aserutate abuna gati yabo ni kubabiri bagokora mirimo nabo igansemo y'oburayi ase Chinsemo ao. We've had people who have served as MCAs, others who have served as bloggers, others who have served as formerly as members of parliament, cabinet secretaries. Some of you have served as governors. But today you have joined my team to work for the people of Kenya in the position of administrative secretaries. Nigoru tate abuna nare no kwegena machukeranya bokori yobuyana kwa boli ya korwa bokari bwabo kolengana nerichiko. I do expect that each and every one of you will serve with honor and dignity. Please remember those words as you serve in your capacity as administrative secretaries. That in this service there will be many challenges, that as you serve, you must serve within the parameters of law and the Constitution.
boigo asenkwana Ruto ni gatebuna niga bachoreta bakonyi abukurwa chinkongo chonsi meyense ya Kenya wanchiria konde wensi gotayo. I did make in this administration appointments deliberately across the country because it is our intention to bring Kenya together, irrespective of how we voted, irrespective of what political parties we voted for or who we voted for. Asebo igate abuna mangana rengeto bweni ya bwekerengo gense gose universal healthcare niko bakwanire na bwango igamba chigoeti abuna NHIF nigera baki wakano siringi chimi Isato kura shiringi chimi sano asomo Kenya wokonyora wansi. We have concluded expensive discussions on universal health coverage, and shortly that will be rolled out to ensure that the commitment we made that the lowest person in Kenya will pay not 500 shillings but 300 shillings monthly to access medical insurance. Ekyo getigarete bono no kurigiriana kyabo konya baba waziri emerongetano barachikuru bokorri bwabo anegochi ase abakenya batato gati yemerongetano abo nigo bakurwa kurwa sorogongo rwa Gusii ko reporter ya Ndizi TV retirana nchinkuru kwa Vincent Onyanchi. Muya mono morikeito Vincent Onyancha ase oroboti ururo ikiranu niga babwatani au bagenderete weso kena gukwanira igoro yemerobero yazimyo la umoja wa Kenya yo korobekana imense ya Kenya unenchiremo yo kwamereria serikali ya Kenya kwanza nigo abange bakwanire amandamano ayo abetega okorekana ritkori ya Jumatatu wakili Wilkinson Choki no yomo bereka wesokya na gukwanira igoro ya mandamana ayo askeri boigo abereka gukwanira kerikeganire korengana nerichiko katiba yense ya Kenya. Murikeito Josephat Hamisi no roboti urwasobwimi. Magayuko rubekano kwanyara kwa korwa no bomu bwazimio litukoya Jumatatu imense ya Kenya. Bono ni kwa bagwatani anene berichiko banyare ko bakwerera anene ingirichiko ne katipe gukwanera igoryo korubekana bunokwo. Isaina sawa sigari bamene kubanga so baga outlaw kusabaga danga demonstration ya azimio la umoja njarenge lawful. Again, the Katiba Public Order Act. Egotevana, you know, Ekatibanero, the main act. Egotevana on the Buensi, Omo Kenya, Nabwate Haki, Yogo picket, Yogo demonstrate, was going to para, to raise any issues affiliating Anjimo Consanity. As Mula Umoja, Naraila Odinga, but Tevirenga, Batagenda, or demonstrate, was a picket. Whatever Baisa Negetino Borai with President William Samoei Ruto. Again, to Gioka Valley Chokora, no could notice, but heavy Abasikari. Nga Mbawate demonstration, Vachago offer security. Egasi Abasigari, you can offer security. Ochoki mugaka oyiro mu wakirime county ya Kisii nigatabire emeremo y'abanyanyimbo sokorobekana no kweneke abanyareka bakwana no borendi nabo igori chikondiri kwena na notice ya matukatato elindo korobekana ko konyareka bokorekana nege ntonde bwensi ya sawa wetu balota ko kora mandamano no ko tebyo musigari busaba sigari nga ntobangete itukogete dojitokora mandamano to security gasi musigari yoka no ko security because the constitution Nero tokotevana the supreme law of the land. Nero eruete guidelines. And tevana the citizens of the Republic of Kenya nabu abanyene se tali serikali, tali musigari, tali parliament, tali president. Of course, kuna bono nego tevana there's an act providing about we not see as itutatu. Act yo is irrelevant because in katiba tokuligere bono igonga notice ya matukatato gendo ka breaking keyo korende chinchera nchiroro chogokora ogotaigwana. The best way yogo solve some of these things because in the normal wakili no kogenda court no go challenge some of these government decisions. Of course our courts are very progressive ngo chiretia grant orders ya karo chisabire kinege tekemo igi yakabere bono ida you know
for purposes of government with the agenda, but needed a majority in parliament, or in some instances 2/3 majority. Abanasiasa, the only thing they understand on a court, which will take a lot of process, because of court, if it's about the election, about the servers, the court already Supreme Court ya Ono nigo obochori oboke watanyara ko korekana ase chinsemo ao anene kubwatekana ne kiombe ke IBC gutatwara aba commissioner IBC the wati commissioners again tapa wakili wa IBC ba bikora because ngota bigore na bona genda mu gazeti bia commission ya IBC they, so that what they are going to do is ngoya na bari court batera na ki we don't have commissioners the court imemanya na commissioners mbai toengaki so that we comply, because bona igona commissioners batayo commission tayo no nyamba election tero koleka because IBC tayo bona igona to ko so obo choli obo report area wa de ya to report area tekuna ko implemented pake commission ya chire ko report ile gataseni kya Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Mbia mono murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ororikiranu nechingaki ababwatani bedini ya Islamu babere bagoswase umuyiga bwe kwengata gosoyo manikante na Ramadan na nigo murai wense Dr. William Samuel Ruto aberega kubwatuka ujumbe ya bene yo kubaganira Ramadan ngia na nene kubagania gusabira barai na boigo ense ya Kenya iriyo murembe obego kwenekiwa nechingaki boigo omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi neraganirie aba Islamu bonsi kwenekia bunango sabira bale emichandiri abakenya bawetera ane no muchando bumurakera. I want to share a message of goodwill with our Muslim compatriots as they embark on observing this important pillar of Islam. Fasting is an act of deep personal worship through which Muslims seek deeper reflection and connection with Almighty God. I urge you to pray for our nation as you increase your devotion to Allah. Ramadan Karim and Saumu Makbul. Ndugu na dada zangu Waislamu, kwa baraka za Mwenyezi Mungu, mwezi wa Ramadhan umewafikia tena. Huu ni mwezi wa kujiweka karibu zaidi na Muumba wa ulimwengu, kuwakumbuka wasiojiweza, kuimarisha undugu wa kifamilia na kitaifa, pamoja na kuomba toba. Mnapojiandaa kuanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, naomba mlikumbuke taifa letu linalopitia changamoto nyingi, hasa janga la ukame na kiangazi. Mkiamuka usiku kufanya ibada, kumbukeni kuiweka nchi yetu kwenye maombi, kwani dua za anayefunga hazina vizuizi. Nawatakia nyote funga, ibada na toba zenye kukubaliwa. Saumu Makbul na Ramadhan karibu. Nomura ibeke ama kia ODM Raila Amolo Odinga nigasingirire goteba na wikemero berio babwate buna obomo bwazimio la umoja one Kenya yogokoro kurobekana imense ya Kenya echie kogenderera anene aseritko ria Jumatatu na bono nigaboririe aba Kenya wesokia sobonge eriokorera obosibore bwabo. According to information we have, is that these youth are going to be given uniforms similar to those of the MDD, our movement, the movement for defense of democracy. Then they will mix with our youth and accompany them throughout the demonstration. But at the end of it, they are going to be armed. They are going to be carrying not only stones, not knives and pangas, which will be disguised, but they will also be having weapons, guns. And then they will shoot, they will stone, they will knife, and the aim is to kill over 1,000 people. And then they're going to now make a case that there was a bloodbath and try to send those who are leaders of Azimio to ICC. We want to condemn in the strongest terms possible this kind of nefarious criminal plans by these people.
to try to cause mayhem and bloodshed in our country. We have said ourselves that we are a peaceful movement. We don't want any bloodshed. Ekiombe kiobomo bwech kanisa imense ya Kenya NCCK nigo batere na barabombare tayare ase okubabwata n'umurai w'ekiama kya ODM Raila Amolo Odinga omo n'umurai wense Dr. William Samoei Ruto eriko korengana yokorobekana imeyense ya Kenya gukwana chinga kyekyo niga baraya bubaganirie amagima y'abakenya kurigereriwa asiboigo baburirie serikali kurwanira obosibore bw'abariki amangana. We in the church and as NCCK, we are available to mediate should that be required. Thirdly, Your Excellency, we appeal to you, we appeal that you rivet the attention of the nation on the crippling drought and famine that continue to ravage the country, which has increased the cost of living radically. Kenyans are suffering, and their suffering is worsened by a government that is focused on politicking rather than providing solutions. Fourthly, Your Excellency, we encourage the government and the state agencies to assure and protect the freedom of media. The assertion that live coverage of the demonstrations on Monday and other actions by Kenyans are incitement is misplaced, and any notices to that effect should be withdrawn. Abangina korwa sebyombe ao nigo baganiriye chingwana gokorwa gati ya Ruto na Raila ase oyemne nchaya moyo gotango gusariwa kwenibo y'abananchi ko bwatkana na mandamano ikorwa se obomo bwa Azimio okwana nabariki amangana abangina bo nigo bamuganirio murai wense gotegerera amagani y'abakenya anene igoro iyogo konga kwobogima ase boigo be murunganiro gotiwa isiko kwa bangina babwate no borema ase emirimo ya serikali. We speak with agony, because, as always, women and children stand to suffer the most when the nation is at pain. We remind ourselves that as a society, any society is judged by the way it treats its most vulnerable. We urge the government to continue listening to the voices of Kenyan people and move quickly to address the suffering of the people. We urge the government and other humanitarian agencies to move swiftly and provide decent accommodation, food, medicines, and other critical services to the families and help curb further suffering. Oikerega bono mancho moriere nongo korera mayaye Chinsa Isato asenchera ere yoboikerano kerongo wakirangambia mono asogochora kobananche bali monsto abatoko bwatrana kweneke mangana wikera senchera yoboikerano na barabuni gonko bakirangambia mono inyora una nakumanya buri tangani ntobwate omogeni ase studio ritkoria rero oyore omo MC wodi ya Gesusu ase trachi kwanira mangigoro ya magendero na boigo etaro murai wense ase orogongo rwa Gusii igono mancho moriere ritobaso guskare ase gekeke Bosongo iranatore erio togendere gukwanira amanke nyora sensemeri ya Facebook na bokugendera gotonyora wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogo tweetwetra @Ndizi TV News baige kerengerere kyao na bogo sangana intweetera ase namba erase screen yao ga wiri triane Everline Osero oritwa bwatrana nera niga kurokwa Joshua Auta tobasa guskare.